Ngiye kubasuhuza bakunzi bacu uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 tugiye kurebera hamwe aho imyubakire y'amazu y'abantu basenyewe mu manegeka bagiye kwimurwa batuzwa mu midugudu y'icyerekezo, aho tureba aho ibikorwa bigeze by'ubwubatsi ndetse n'igihe bizafungurirwa ku mugaragaro na bene byo bazaherwa amazu. Nta wundi muri kumwe n'umunyamakuru wanyu mukunda cyane nawe ubakunda cyane, uwo bita Livingstone. Livingstone rero ntangiye mpa ikaze abantu kuri televiziyo yacu mukunda mwese. Nongeye gusuza hari abanyarwanda bari mu Rwanda, hari abari hanze y'igihugu, hari abari kutwumva bari mu bihugu bitandukanye, bari ku migabane itandukanye. Twongeye kubasuhuza rero. Amayira yaho ni uko ameze, ariko amazu ndakeka yo twatangiye kuyabona ari hafi yacu. Urabona hano ni ibikorwa by'ubwubatsi biriho birangira, icyo twita finissage, aho amaparitema murimo kuyabona atandukanye, imidugudu itandukanye y'icyerekezo, aho umuturage ufite icyangombwa cy'ubutaka abasha guhabwa ingurane y'icumbi nk'ibyagiye bibera za Noruveje. Abantu bamwe barabizi, abantu bamwe barahamenye. Aya rero ni amwe mu mazu y'abaturage b'abanyarwanda bariho bimukira cyangwa se bariho bimurirwa. Urabona ko ibikorwa bigeze muri finissage. Izi ni laterite zikora umuhanda, ngira ngo mwabibonye. Turaraho turagera turabona umutsimbi, urabona aho amahombo cyangwa se ayo bita amatiyo ariho afungwa. Aya ni amatiyo ariho afungwa. Ibi ni ibice by'amakaro haberaga nk'ubwubatsi.